Gwa Kavinda Karasa mwena wa mbere thiini wa kaunti ya Embu kuretwo gikirirwo rito urimi na thuguri ya muguka kugacithiria miturire yao no atiru mawega maria monaga kumana na mumera wa muguka wavota kumaurira angikura bunge ni gutu wathonderetie mumbunge wa Kilifi Owen Mbaya ya kuruta muguka kuma mimerari iretikiritwo ki watho ni thirikari. Makiaria na ndiki ndeto arimi ya muguka morote tenderetio ina moroto kumathukangia ni tondu itavanitwe wariria gicigo bunge kiao gitaina mumbunge wa kugitira mavatara ma mbungeri kuona uria wa mumbunge wao Geoffrey Rukuno worotirwe ndunduri ya maminista ni President William Ruto. Kogorwe thariri tutina mundu ungi tuteterera na twiyava mundu uria tungivoya tuteterere no turategemea thaino akorwo ari mumbunge wetu na nikero nandi muthende koguo bari transporter nyenere umwe nitukoragwa na challenges nyingi muno barabarari cia kunyitwa tugituikaga nitukuite indo njoku kana twathie ukithiria ni twarugama ka twarega kurugama ukithiria ni twakavira rucio na tugitwara station. Matongoretwo ni Leonard Muthende mutaaramu wa science na murimi marendekithia speaker Moses Wetangula arugamia nderetio nginya riria makathura mumbunge guku makiuragia President William Ruto ndagikire kirore nderetio mbunge ingituika ya kumivitukia. Wete kwirwa muguka itebati kwendua ndengiwa muguka wina matharo wa monthe koguo muguka nyino ambugire ni kaskiro bwatera ingi nondo mwana sukuma na nondo mwana na manjani na nondo mwana kaua. Makauro tandungiri mirongo mararogie iguru urimi wa muguka kumaretera uvoco na kumathomithiria ciana na angikorwo nderetio ni kuvituka ciana nyingi ni kuma mathomore na wiki nayo twike wa gucokaniriria ni undu wa thini uria ukumagomera ringi. Ira mireta iguo wei wa wenge muno na kuma mura waka kurimwa wei ni wathirire tutiarithagia mburi tutiarithagia nguku tutiarithagia ng'ombe indira mireta iguo no kuma twambia kurima in fact wana mundu no mamaga wega tondu gutikoragwa kwina wei ndindira mura waukire tutiavota kuthomithia ndira tutai na mura kuma mura wauka mbere no kithomo kiri mbere muno. Nderetio yatwika watho muguka ndugatetheka kana uteithio kuma kwi thirikari ta urimi wa mira na nderetio iragwatanithio na mageria maria matavanitwo mwaka muthiru ni kaunti cia Gicwari cia kurigiria wendia wa muguka kaunti ciao. Kule Mombasa, Kilifi, miadarati ya bangi, dawa za kulevya zinajaa kule. Yako hiyo mbunge miaka mingi sana na hajasema hata siku moja hajanena mambo ya bangi ama miadarati ya dawa za kulevya. Hii miraa tumelima siku nyingi. Mimi nina miaka 70 kwa sasa. Mimi ni mkulaji wa miraa. Miraa haijaniaribu, haijaribu watoto wangu, nimefundisha watoto wamesoma na tumefanya mambo mengi. Vanduriva Kameme TV ni mwena wa mbere North County ya Embu ni Beta Dennis Fund.